Eyo bana banzambi ne disanga bokupetana kabidilelu. Wama tukuma kumia bidia ng'ondo wadi kumine umwe. Gumutu akamana kufunga ni nzambi bwatu tukumutendele mwakulo yetu achilubu. Tudifilaini misuka ni mio yetu yonsu kudi nzambi. Miabi yonsu yetu tuikalanga na bwalu bwatu dibalo mujibu kudi nyuma mwimpe wa nzambi. Eyo bana banzambi ni disanga bokupetana lelu. Mtu agwamba bwane tuaka mana kufunga bokutendele mwakulo yetu achiluba. Mwakulu ujitu sanga tuetu bonso mukasai ku Congo. Nungubu aba bonso di batanga laka matengo amala bonso anai badi bunfu mwakulu eo. Badi mwakala batendele popa mwanetu munyuma wanzambi. Jani ndi mwambi kapumbu mwambi wa mishoni. Idiba bikila mumfalansi na Eglise Presbyterienne. Yaga diba bikila kwetu apeseme kale ani ututubikila kabidi mishoni mene Presbyterienne ku Congo ne ku Canada kundi nkalangana. Nungu tuaka pumbu wakutendele mwakulo yetu achiluba. Kwa shaba ba wetu bonso badi batanga laka ani badi kwetu mene badi kaba ibumvu myakulu mikwa bubu ya mfalansi ni ya chingelesha ani mu myakulu mikwa abo ngodi mwakumvu didi anzambi mwakulu wetu wachilupa disenli jetu mbwani tuibanyanga na kukwa abo tuibanyi bantu babunyi bwa bumvu di anzambi wanu watangele mwabu di chale chima ni binu watu munu wenu bitamba buimpe Nungu ni ba mwana bwana bantu di basanka ba kumva di mumakulweo. Tutamba mkusengelele boku mwana bwana mi matukwa mbingu di milonda kaneyi. Tutamba kwenze di yetu ani kutendele kunyima kwa meba mana kufita balubwa. Naga tamba kunu manishimisa ya bungi bwana ndi mwambi wa bena buloko. Udi bena France ba bikila bwana omunye di penitencier. Nungu sangu ya bungi ndi nganji kudifila kudibu. Bumu di mukanda wa ebelu chapter jikmini satu verse satu binu abali nuntangi balo. Balo baba di batulombo bwana tutambu kuvuluka baba bonsi badi mumaloko. Nweni miyabi nunikala nutambu kubalongela nzambi kapichi. Nungu bama kwamba nungu netu shebe tu bonsi badi babedi badi batumike mudi bedi mumpitaji. Bana banshi bagaji banunu bagaji bamlufila ne kushia masala yetu misango ya bunge mbwalu butu tuambulula na mkalengu wetu wajitu mpopam nungu kumpala netu lombe nzambi bakusakidila nzambi wakutola matonu katataka nungu bwa nyuma wende atupwekele atulombo limia bionsu tutukalangana batumvudi yedi mushindo umwe balombo jibo kudi nyuma mwempe nungu vashishe netu bala mkando wa nzambi tulomba nzambi
tatu nzambi wetu, tatu wa mkalengo wetu Yesu Kristo, tudi kumpala kwa bdi bedi tukusakidila bwa lusulu ya bilukumba nukutuituetu banu babantu mwishi mwajulu ni diba. Tukusakidila bwa moyo uju mutu bashimunda mwajitu kwa edimene wa kutakamena bakwa abo kaba ibafikila kumene. Kambo amalumi ipatu tukuenzela kajibu alubwa uji walusulu kumba nene lusulu jalam. Anga tutasikidila tatu. Kika impindia tuwima na kumpala kwa ebe basu kubajili bantu bebe mukanda udi wambe didi ebe. Onko utapajimeso eto, ukangu lujimilwe eto, ne ukangu lo michime ya bantu bebe, wa mchikondo eti fikala bakumva, diye difetu mundu wa michime ya. Tutukulomba nunko, mujindi ya Kristo mkalengo eto. Amen. Bana banzambi, netu bale mukando wetu walelu anyiji mumikando ibidi, mumukando wa Zekaïa, dans le livre de Zacharie, chapitre chitem, verse mwanda mukulu. Netu bale mudina de Kristo. Zacharie, chapitre 9, verset 8, Zacharia, chapitre chitem, verse mwanda mukulu. Ne nyunguluke nzubu wanyi bumuji bansente di bamulama. Bwa muntu kafichi eku neku, bwa mubake ngeshi kafiki ku luseke luabo kabiji. Bwa lubwa mpindie unji mulami wabo mutabale. Ne nyunguluke nzubu wanyi bumuji bansente di bamulama. Bwa muntu kafichi eku na eku, bwa mubake ngeshi kafiki kulu seke luabo kabiji. Bwa lubwa mpindie unji mulami wabo mutabale. Tuya ya mumukando wa Yeshai, Ezayi, chapita wendo ama kumia sambo mbomvese jikumine mwanda mukulu. Edima ambane, yetu bale mudine ja Kristo kapichi. Kabe na bumvo jiyoyo kabiji mubuloba bwebe. Kabe na bumvo kubutuka anyiko koneka kwa mashika a buloba bwebe. Kadi neubi kile ngumbu yebene lumbu. Neubi kile ngumbu yebene lufandu. Neuidi ke bibi yebene butumbi. Ndingambulula. Kabe na bumvo jiyoyo kabidi mubuloba bwebe. Kabe na bumvo kubutuka anyiko neka kumashika a buloba bwebe. Kadi neubikile ngumbu yebene lufandu. Neuidike bibi yebene butumbi. Edi ndidi anzambi. Amen. Nous allons essayer un peu de lire encore en français pour la meilleure compréhension. Netubal kabinimumu kando wa falansa. Bokumva chidibu batu ambila nanga mene. Dans le livre de Zacharie, prophète Zacharie, chapitre 9, verset 8, on dit ceci. Je comparais autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle, sur ma maison, sur mon pays, sur ma nation. C'est la parole du Seigneur. Nous allons encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 18. Il est écrit: on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à Témir le nom de salut.
et à tes portes celui de gloire. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à Témir le nom de salut et à tes portes celui de gloire. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bamana kumva kubala kwa mukando wa Nzambi netwanji kuvuwa bwa twetu kumva musambu mutulongolole kudi tungimba twetu grande choral munene wa ben mishoni kuchinzansi nungu netutele jibonsu bwetu musambu ya Chikondo chibida wanzambi Chikondo chibida Tudi muchikondo chikole vana betu Sonji kumesu Lana sha Tupanda tuweka Baji kwetu mena kabaini ditalala Babanda babwega ni Mabugi mumutu Ewe Mufuki wetu Muntu Peshi wa gitalala Kakwena Tuditu keba gitalala ni mukalengu wetu wajitu Nga ujike ba mujitalala Kwa bana ba Kongo bigala nditalala mbuloba bwabo Nyabe yonso jibo basomba nunguye na jisana bo mkalengu Anu wewe Mufuki wetu Mutu Peshi wa jitalala Wakwendo bande mikuna ni mpongo Ukebe jitalala kudi bantu bonsu Kaji anu bene michuma Kabenda baso jitalala Kakwena Muzambi Mutupeshi wa jalala jebe Yeya Nzambi ujika ulala butuku ne munya na tuenzele makenzele bene isalela kale Mutu biwadi talala Mutu bedi talala jebe Yesu Kristo mutu biwadi talala Mutu bedi talala jebe Anu wewe Ni masala yetu ni mwana wa mwena Kongo yonso ni abe yonso ni dwikalangana Munzu bumwenu mubitendelelu Buno jinabu mboguto binu Bwalu batuli baso jitalala Bumu jimkalenga wetu mujiswe Ukebe jitalala kadi Bena muchimane bena lukuna Kaba yibaso jitalala jiju ukebe muchimu Anu wewe Mutupi wetu Mutupeshi Magitalala Ukakwena Muna muwewe Zambi Mutupe Gitalala jebe Zambi Mutupe Gitalala jebe
Ki anu bwa mukongo to Afrika mujima bena luku na badiku kaba ibaso bana ba bantu ikala ni ditalala bena michima umutu biwa ditalala anu wewe mufuki wetu Yo bana banzambi tudi tusakidila koral munene bokwimba kwa bokudi kutukwachisha bamana kubadilanga na didi anzambi mumukanda wa zekai chapter chitema verse wa mwanda mukulu udiwamba nene nyunguluke nzubu wanyi bu muji bansente di bamulama bwa muntu kafichi eku neku bwa mubake ngeshi kafiki kuluseke lwabo kabidi bwa lwa mpinje unji mulami wabo mutabale bwa lwa meso anya kutabala na kumanya bena lukuna nembanga nyi meso anya kutabala na kumona bantu badibake ngesha matu ngabu nyanyi bena musoko wa nyanyi bena muzubu wa mbanga nyi nunku memenen tabale meso anyi memenen teke mutangi la kuji ababa jibalo bubalwish meso anya kutabala katatak. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, près de ma maison ou près de mon peuple, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle, sur ma nation, sur ma maison, mes yeux sont fixés sur elle. Banzambi njime nikatweni tushal mutanchu mulebo alubwa biamu kabien bitwe shubuko ke shubo tetu kushal mebe ein tususa to abuni tuteze mushindu wane twamba muchiko so muji bena France bebikela bwane resume bo alubwa tususa tutwina tulumwa kalama kumiasa tuchana na patuji tufichisha tujini luta tu lwa twetu ku nutumina nabi bwanwenu kumwana ni ku tendelet popam bamana kwamba nunku jetu ditu jinadi lelu jidi amba bwane ditekemena jetu jiji mu mishoni ya muntu musungula kujinzambi ditekemena jetu ditekemena jabantu jidi mumishoni ya muntu musungula kudinzambi mu France bala kwamba l'espérance d'un peuple est liée à la mission d'homme choisi par Dieu. L'espérance d'un peuple est liée à la mission d'un homme ou d'homme choisi par Dieu.
ditegemene dia bena Kongo dijumu mishoni ya muntu musungula kujinzambi ditegemene dia bana ba bena Kongo dijumu mishoni ya muntu musungula kujinzambi bwalo bwa mwabe bama l'espérance d'Israël est liée à la mission d'homme choisi par Dieu. Ditegemene dia iselele dia kaji mumishoni ya muntu musungula kujinzambi muntu awujena jenda mukalenga Davidi. Bana betu naguso kukoleshana nenu kumichima bwase yepo wanzambi wabukole paji usumu ila bantu mukalenga ujumufesha mishoni ijiene bwa kukumbasha ani mishoni ijiene bwa kujikisha ijiene bwa kwakaja nungu ditegemene ja bantu ani jitu nga jijumu mishoni ya muntu musungula kujinzambi chimanyinu chinene chiji bantu ne bwa kumanya muntu au ne ujuwa mushindu kai muntu ujinzambi mubasungwile chimanyinu chinene pajiyi muntu awamba jiyi bantu bajiba muvila bantu bajiba jenza ne yeye paji umva kujila kwa bantu babenga bwalu kampanda nyi basu bwalu kampanda yeye ujubu umva musangu mune ujubu enza mumujibankambo bambane mukelenge wa bantu ba mukelenge ditegemene ja bantu dijumu mishoni ya muntu musungula kujinzambi. L'espérance d'un peuple est liée à la mission d'homme choisi par Dieu. En quoi consiste cette même mission? Mission ya muntu musungula kujinzambi bwa muchikondo echidi chinyimenesa rêve de libération totale. Une mission, la mission de libération totale et radicale. Mission ya muntu awiji muchini muchilota cha kufikujibwa kwa kashiji mene nidiki majons. Mu profete Zekaya ujibo babikila ne mu profete wajite kemena ani mukando wa ubantu badibambene mukando wajite kemena bwalu bwa mukwamba kwandi wakaju filejite kemena kujibana baisele mu profete Yeshai ujiba kwa babikila ne mu profete wajite kemena ujuamba bwalu bwa Israeli bijimu kama ina Yesu kayimwaji kulejibwa wamba bwa bufiku jibu bwabo wamba bwa bobo kabena kabidi mwa kufeta kabidi bena lukuna bwalu bwa mukalenga ujini boku basungwila mukalenga na balwangi ne vita mukalenga na gabe bwana bena yeselele bikala ne jitalala bwa yeye ajumva ne mukalenga umene wakajiza kaya wamba semu mukalenga Davidi bidi munkama inai Yesu Kristo kayimwanji kulejibwa ditegemene jabana ba Israeli jakadi mumula ye umwakula mukana mwa Yesha mwa Zekaya mulunda munene wa Agaya aje mu profete wakajibu bendenende benda babiji bumuji mugando wanzambi wamene kwenda babiji nkufanga nangenyi tumana muchikondo cha Yesu Kristo na nchipa jutu mama iji bandi bwa kwamba lumu lwimbi pakaba tumayimujiteta mugando yu aminu wakaji batumana babiji wakaji mmaku mwanda mtekete kajiba akaji babiji bwalu bwa mkwenda kwa babiji nkufanga nangenyi Agaya ne Zakaya bakaji bantu bakaji benda babiji mulunda wenda munene nungu Zekaya muntu utu ditubikile ne mu profeta wajitegemene bwalu kwamba kwandi konsu kwakaji kufeshe ditegemene kujibana ba Israeli kikayi na kwame niyikile ne bana banzambi lelwe ubena Kongo mena bwalu kwa kuishe kwani nga kwamba nendingamba malu ajatangila kwetu bwalu tatu menesi no mumigande yonsu ibidi batu ditutangela bwana budi mwabe bujano bwa ditekemena ditekamu mission yidi nzambi musungu la muntu wende
Zambi paju sungula muntu jumuva mission campande idine beaucoup kumbaja. Quand Dieu lit quelqu'un ou choisit quelqu'un, il lui donne la mission, une mission spéciale. Chena musukuye kukwabo. Ndingamba mubwalu bwa kwetu mene misangu yabu tutamba kokwila kwetu. Zambi kena usungula bantu patufu muntu kayo mufa mission yandi nice. Mu profeta Zekaria mulunda munene bumutu akwamba Zakaria ujuwamba malwa wankama bidimunkama inai nempinga na muchikoso mumokuluwa bena France 20 tokula kakasi bwa kumvu bwala mushindu jubu. Zacharie évoque les événements du 4e siècle avant Jésus-Christ. Zakaria ujuwamba malu bidimunkama inai Yesu Kristo kaimwanju kwikala avec l'arrivée d'Alexandre le Grand qui anéantit les villes côtières occupées par les ennemis d'Israël. Mugalenga Alexandre wagulomo jibidi julu wa ngatabulo wa Israel. Yeye wagulwangisha bantu boss bagadi bene lukuna ba Israel men. C'était une ère de paix qui s'annonce pour le peuple d'Israël. Et chikondo cha kadi chikondo cha jitalala mene diakadini bokubwela munkachumwa bana ba bene Israël. Ces éléments font passer aux victoires de David. Malo adia tuleje mejuko kuchumuna kwa mukalenge David mene qui avait inauguré une ère de prospérité. Yeye mene bakubwele mukalenge David bantu bonsu bakadini diteke mene bwalu bo wakatamba kwenza malu akadi file diteke mene kujibantu bene Israel. Nekabidi mushindu wakati kujunda kwa buloba mwandi l'expansion du territoire ou son pays. Nungwa malu akati buba leje boase l'espoir d'un changement radical. Dite que mene dia dishintuluka jikole. Dite que mene dia kadi nadi ban ba Israel dia kadi mumuntu wakadi musungula kujinzambi. Fatwa mumukanda wa Yeshai, après le retour d'exil, les conditions de vie s'amélioreront. Bwalu bwa mushindu wakati bumuluta tukadiba kadindi takamana bwana bobo malo ensombel mulenga onso nalo ngame. Bakadini diteke mena mumuntu wabu musungula kudinzambi. Nunca tuye kabidi kule bwalu toka menito kule muchikoso. Bwalu bwa me batu inauke natu feshi chikondu bwa tetu kushala mutanchi mule. Nungu mwabe ufa di Yesha ulombwane. Quiconque se tourne vers Dieu peut espérer ce changement. Bantu bonso anye uyonsu ujumikala ufinga na kujumukalenga ni dite kamene jonso. Bajumu kwikala ni dite kamene ja. Kushintuluka meneku bwa dite kamene jabu bwa bwalu bwa jitalala. Bana betu jiye jilolo kutujibwa chini muchikoso. Chena musuguye kula togwa mene jiye tujinadi. Tujamba mufalansi bimbe bwan l'espérance d'un peuple est liée à la mission d'homme choisi par Dieu. Dite kamene jabantu jiji mumishoni ya muntu musungula kujinzami. Jiye jilolo kujibana babene ko mwana yonso mwene kongu bachini. Dite kamene jamwana wa mwene kongo yonsu diji mumishoni di nzambi mupesha mukalenga wabu. Tubamani bimba mukalenga wetu tujinende uji Felix Tshisekedi. Tubamani bwa nzambi mumupesha mishoni ni yeye nyumu wa kumusonso lebo mbwala butu jumu kukula kubikondo ni kumeba onsu bwalu bwa kenza hii buju bwalu bunene tubamani bonsu tujitu bwakula. Nungu chimanyinu chitu jituma na mbwana misangu ya bungifa di muntu musungula kujinzambi muteka munkachu mwa bantu bakuba lombo lefa di wamba di bantu badiba muvu ila musangu tudiba mwana misangu ya bungifa di wamba di mwene kongu yonsu ujufila muchima wendo wonso ni dikima ni disanka bako enzi balu hapo.
ditegemene ja bantu didi mu mishoni ya muntu musungula kudi nzambi mishoni mene idinai ditegemene bana ba mwene kongi dichini mishoni nya kufi kujibo kwa kashiji bwalu babudi shikamini butu agadi nabu budi bwika labwa bika labatu enzeja malu atu dikatu yibaswe kudi matunga makwabo bajibalwa ba sonso la bafila kansunga nsunga munkati mwa matunga di mikala matunyunguluke mbwandululu yikala misangu yonso munkati mwa jitunga ja mwana wa mwena Kongo nungu nzambi wakumva kudila kwa bana ba Kongo wakuba feshu mukalenga uji zambi mufeshe mishonyi mbwane afila budishika minyi bulelele munkati mwa bana ba mwena Kongo kikayi ujua mbane umukanda wa Yeshayi lokwamba ji wambane kabe na bumva jiyoyo kabiji mubuloba bwebe kabe na bumva kubutuka anyi koneka kwa mashika abuloba bwebe kadi ne ubikile ngumbu yebe lufandu ne widiga bibi byebe ne butu mbi bwalubwa meswebe wewe wakwambe na kutabala mugandu wanzamu duambu muzeka iwambane we nenyunguluke nzubu wanyi bu muji bansente di bamulama tutumana masalai matuma miabe yonso bwa muntu kafichi eku neku bwa bena lugu na kabena mokubwela kabidi bwa mubake ngeshi kafiki kuluseka lwabo kabidi kakwena muntu numa ufika kabidi luseka bwa mpinje njimulami wabo mutabale meso mukalenga adi matabale tudi ba monanseka yonso masalai adi mateka kubwalubwa kena muso kabidi bwa bantu babwelo boku kengeshi bana ba mwena Kongo ditegamene ja bantu didi mu mishoni ya muntu musungula kudi nzambi nungu bitu dinabu mpinje umbo kumutu ampanda kumikolo kumulama yeye ujulama bantu nungubutu ditwe tunabu bubantu kabidi mbwa kumulama mulunge nyine mumenji kutangile bwana bene lukuna baji kujikunyi badi bakaba mutu wende bumwaka kaba mutu wa yona fajilona nungu bwalu bwa nzambi ye uju wambane kakwene muntu jumwa kunyenga kasuki kebe panji meme chimu manyi kakwene muntu ujimwa kwangata mutu webe ku mushindu na shikai onspa di mishoni yidi mukupeshe kai mianju kukumbana yepo nakula matone chendele ngubutu twetu nabo jija nshigidi dilunzambi wamba mumukanda wa Yeshayi ujua amba bwana quiconque se tourne vers Dieu peut espérer ses changements yonsu uju pingana kujimukalenga na muchima wa jita buji jilelele butu nambu kutekamena jishintulukedi jilelele diedi di tukwachishe mnyabionsu tutukalana mwana wa mwene Kongo butu nabu mbwa kutekamena kudi nzambi butu di nabu mbwa kutangila chijimukalenga wetu wajitunga utuleji chitu jinubwa kwenzi bwalubwa yeye nzambu kumfa mishoni amu kimu jijita kamini jetu mumishoni amu kimu jijita lala jijibana ba mwena Kongo bonsu bikala binjile ne batekemena kabiti diedi jetu kwajish lelton chendele mudini ja Kristo mukalenga wetu amen tulomba inza Task dile tatu bwalubwa ujutu kolesh kumoyi mubikondo bionso we ujutu peshididi amushimu kwalubwa ndite kemene ja bantu jijumumishoni ya muntu musungula kudi nzambi we wakutusungule mukalenge ne utu jitu tekemene bwase we wakumufumishoni bwa yeye kutuenzele mujimu kwenzele menditonga mujimu bwa jitunga dikale mene budishika mnibulelele changement radical tatu wetu babungu badi bakaba mutu wende we ujumba manyi kadianu tutukwele kayanda bwalubwa wakwambene kebeye po mumishindu yonso jimanyi mokumusangana bana ba mwene Kongo badi bakukeba mumishindu ka yonso bakwele kayanda bwalubwa mukalenga wakalo kuti kukwambene somba munkwasa nye ya mukalenga wetu
miji makai katika mwabu makai na mokusombe de munya fofo no bena lukuna bendo we udum mokumba sokolwele nabo bajibu bele menji butuku we udum munzu lwile malwa mubikeno kumona bolba chance chebe ne menso badi mamutai taske dilta tutinji takmenedi bamana kwami nungu tutulombele bakaji bamulufuila ne bana banshi nzambi ne bantu banunu na ababonso badi batumike munzu biampitadi ambi didi abunzambi bwebe boba sangala tulombela masala yetu adimika lokuluseka lwa est ebo mbwalu butudi tukulomba butuku numunya bumusambu mene bwalu bwa Kristo kwambene kukokole misangu yonse kuchibi muntu na kamula kambwa ni mulundo wandika di mbwalu bwa kutamba kusuminina ni kukokola tutukokola kuchibi chebwe wenzambi mbwa utana kudile kwa bana ba mwene Kongo utusambo tukashitatu wetu bwa jitala jibwele mjitunga bwalu bwa mukalenge edi ndi jiteka mene jandi task dile tatu bamana kulomba nungu tutulombela bami nyampale mene ba ministers bapalunga ni meji bwa balombola ditunga dimbe bwalu bwa bobo kimbula mateji mene tushia basungu jibo bebe batutubikila ba honorable senateur na ba député ubapalunga ni meji tatu wetu mbantu mumubiji badi mokutufakana kadi we ubapalunga ni bwa bamona malumimpe bamana mokwa londe bakwila bantu bebe donc butumbi ne disanga ni bikala munzo biyabo task dile tatu tulombele bambi banzambi myabionso dibikalangana bogujila kwabo bakwabo balali ninzala mbwane jitunga jakongo dikan ditalala task dile tatu ubakwachi kadi itabujako dibene shijeto katata guje jume mokunu lama bwana no kanulenduki ne wudi mogunu teka kumpala kwa butumbi bwandi ndisanga dinene kanu yichilem kujinzambi umwepele musumidi wetu bwa Yesu Kristo mkalengo wetu kwikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo byonso ne katataka ne chendelele amen yepa wetu anulame anusangisha yepa wetu anulame anusangisha Chenane kwa kunyemena banaku vijawewe yepo wa kibedani yepo wa ngabuani zambi kuleto o zambi kuleto iweja zambi kumleke dito iweja